Me ma hwefo ne adofo nyina akwa abase na enso yasanso de ehyemu e wa habim na busua na update aba be kamensa e na me de ba be down ye papa bi e de nani kiremu wa ha se na anu ada e de na semba beto ma me bene wa e na bedwafo ani ma na o kiremu se ne baba ya afrifi a chese wo mu hu na kira akwa ma hwehwe na o mu hu bebi a bofra ya akwa kwahye e na enya update bi fa sa bofra yi hu eno nti ensem re me pese obegye brani akọ na akwa kotie asem kra apie e wo sa asem we echi yenkonkotie embrasisia bi etu fa misa di enti ma ye to da gibre sei Michelle Bama bi de yetene da but wei edika edise na futuo bei na ye fafrim akoda ba ya mobo nse bia yira mo papa eni ya ne ya wo chese wo gene wo ba bi enye yie misrew bra Facebook Insura 104.5 YouTube no Insura TV Fao TV to Adum TV se ye be infoni bia mo ahwebe abaya wasi so wa yira ko be de wo ma wo papa no hwehwe akoda na hwehwe no ohunu ba bia ne ba no na yei na aposifo e operations o mu na mu a ana o mu koto se yira wa yira no wa yira se be ma bi dem wa yira se he evangelist o se he o se be ma bi dem da ku di die mi se o se he so o se wa yira ko se be ma bi dem aha na say o hwe symptoms of biology words na okay na say wa yira akọ pe kotiedi oh pia be ya na ye no wa yira no say ni ma minim say wa yira ba ndo hu say wa ede wa kwata wa yira so onyira okay efani no wo ho ana videos no wa mesra mo mfa bi ento so e na ye nhwe ebra posifo bowura dan ni mu no omukoto so na fe mu nhwa akoda no papa no ma ye ne nkasa ne emisa ne se dan na ekọ se no eni amate sei nhwemu bi koso na ba ne sei kra ana ba ya no wone eye be ma no ekokoda ye ene wo mumpa ene wo ho no mpa no residence ya doso no a utim so mu twa 360 we butu we da na ba ko na we sa o papa nso yam sese ne se akra na yira ene absu abra be hwebi bra Facebook Insura 104.5 you be bi na ya na e ka abatan asemu a ma titiriw oba we ya ba tan a wo nkura ba ya wasem e na ye ka ni sesi e be empa ni evangelist we empa da bi we yi we ma ni dem ni we chaka hon aya we na ya de se ho we ya de se ho okay now the oba na to so sanate afu ba muchi am friend afu ba muchi okay eno no o perfect ana omuni o Mr and Mrs ana wo mo da so no na handcuffs go mzan post for the handcuff abusu abra be hebi ni e ka batetia we ye bra posifo no ko ya ye kokko fa no for krom ha ya na semwe esi ana ye de handcuff utimu say they were in the mood yes they were in the moon ana chese identity go be ma no akwa o hwe gen ko afi no o share skirt oh yeah afi no share skirt omo mfie no nti ana ya ye no sa no na mo masam no de edika ye be kwani akoka o se sa afi no share skirt o se afi no share skirt ana hwe nunufu na asanka 1 cedi okay nunufu nketenkete bi o hwe ne pankora wa hwe ba oba ne na wa mu odi na odi kotre ko foi mi enu pa da yo mu hu bi wakatai so nya unji no makofom wono mpa no kampa no bebu unji no makofom wono ya bi nya mattress wa ya yi ntoma wo percent so ya cement no so sand asase no ntumi mu okay alright am sure yan kwa homa no so na ya ni opanyini a ne bai akofa asem kase sei bre no ya ne ntwetwe enkomo your friend or die ya oketua ya misa na se e hyase afri he ba no sei e na akode ikodi be ma idemo aja ya o aja ya wa hini hello baba na what to say you na so yakopo adaro ma me wo ye pa
Wadaroma enrada na nkesasa ye de motrase na bibi yesi bibi nti wakwaka baabi kakra asem yi obani abaye Pacha eba ne side na si ya samu na asa kitwa we si mu ya asamu ka ya kese o ana umpasa ba kese wa hu ba de ba kono se akola no na oti mebra iri nche awobuade wa hu no oko school ho enti beye ebrek klani si se ye 2026 mu no waja school no ana oye member fam enti mebra da iri nche na wo buade na mebra iri no fe me aka che me se se de me ba ne ye no me fan so because the school no na adi member chi do okura 2 weeks 3 weeks ohunu ono so no oni ahode oni baby o bukwa hwe no enti me tam no fi ho no mo me so ke mate me sister awo tichime ne saade a me kwa na de ya de akoma me okay me ba kumasi be hwa kwa ne saa no so brekum na bo hwa na me hunu ana omo na ona afre me afre me no ana me bi ta ne say adentina ati oja school no o si me brother iri na otene nche wo boade no oye ni ma bi mana on pent on person better ni chen bi na me say how so won me say dey na me ba iri ye ma wa won pet on person be kan no me okay so so won tan chen bi o ma problem bi na me ha won mum me sister what teach man and me mo ya ko me sister no ho sister ana arai me ko bona me ni ho ba me ma na dare je ma ne fi kuma se ko me sister chen what teach man ana ko tan ko do ni chen be ye 3 to 4 days no ana o sa doni fi o sa ba kuma se to do no fi o ba kuma se no wa sa nko buade no afiro no ni nam me so na me ni wa because me te be kuma ana me sister what teach man and this is no for ka che say akwala na free ho no ba jo tie de me ka no me wa so pa mi tie o akwala free ni che hu ba bi owo ana be so ka che so ko kuma ga ko fa ni ma ba ana me so ni ne ma be ni kwa tinti ne ma ni nya no de ba ho no so ko mo ko ba ko na da ko fine it means you friend phone so on fa me friend on fa o mo no de me line to blacklist na o friend na on fa why na also friend na on fa me ba no o to aso e temo na ojo ni free mrs achewo tichima no enti me friend na on fa fine ke o mo na ona ka sa da friend o friend me so wo here o so wo squad o so wo here o so wo ha on temba bi to tian wo o te ko te de ako on temba bi to tian wo fine enti me so mayi mani se ma me so kuma ti chronic o se wo so aye dai o se wo friend na on chira ba bia wo nti wo so aye dai se me friend na se himfa poti no o wa on timi te ba bi wo poti do ha abuka se otimakom me ba be dru me sa friend bi mu a o se on ti ho me sa ko friend na o se on toni te on che me ba bi poti awo ma be he no kwa hunu fine enti mo be 3 days ni ana me nya call na ma be friend ono ko na so wo ma bi na friend ni mu no ana buta me say ono na kan ni buta me say o ma ko sha ge bi ni so boy bi ni nam but the way na mo ha akwara no wo future nti o mo pese akwara be na ke basa sa nti o mo abusa na sam ana o ka che o mo say ni papa ni me na o de me na bana ya de ama wo ana o mo frem no so okay aya no kura me ban no me kura me hwe no pa bi hunu me pena nim keke kura me hunu ana wo no problem and the side a o metimi aboa me ma me den anya akwa no so problem ni ana o ma me no mo ka na so no problem bia no nti da bia o ma chini bia no o mo frem bia me wo bia me de me ba abe fam ti wa no na fa ana mo sa frem se o mo san ka kwala Bajoti. Me ba o enti o mo fra wo kura kire wo se ya hunu ba bia wo ba no wo no wa de wa ama me ba ye o mo frem se o ma chi na de na ko police station. Hello. Enti se ya no wo ba no wo wei. Ma no na di fa na ade afiri ho no ma de akoma me sister wo tichima biom. Ko da na ma me wei. Akwa ni ma me de sister me jai nyende me jai far away to 2012 for me hunu bio ba bi on nampo far away ampa
ache 2012 na me atem tete na sade wo de na sa kwama eye wo sister yi ana wo bra yiri se obasa yire biemo dabi ono no se ano ma ka sama no den pa chen se baby me de sa kwetena me de kwetena no onyire ho no transport baby kwetena no se anye akola we na ndra omo chin no anko ni baby akọ because baby me de kwetena anya ho kire mu aye me se sankasa no ni papa ba ko hora ho no me ba wan kasa wo ni yire dabi nkwa na anamu ai le okay me try say and o my say e ba de ono ka ho atre e ma wo mu ya say e ba wo mu etu yiri wo say ba ga say o baba panyi wanya mfie say ono na wo no ono na me e ka na asam ni anti wanya mfie no say akoda ne mfie 60 years yodi na chi wo say ba ga say ma cho di odi na chi so wo say e di na je fe no nya 6 years di odi 2012 na one oba ni ja na o second born wo 6 years na tie sinya ono sa we no we me no ka na asam no so ono no me ni ma me wo tu pa do tie me tie me ni ma mo 21st born o be ma ono bapani ono wo soko school osrem 6 years no so ma me nkonya sa third one ya me ka so ba ono ni ma me nko yo mami bi sasa wo so wa ka asemu emu odin pa kira akoda no na wugidi se ebe ma na tena baby ade na konde na ka kire no me ka kire ni se sisi ano sire wi asetie no so wo pese o ho towa o ho meto o pese o ho kiro so o ho mekiro o fite me ana me ni papa me so ma ye ready say me hwa no on bie kwa ma me de amehwa no asese se be ya daache ne ho beton so ampre ama ma hwa no na osa adwo ne film ni sanchen na okonante na ne ho kwakire na ba bi obe nante akono se ne ho kwakire no ho a se me kwa me ma afite mitimi ga majuma nante ahwehwa no ana o ka say kaza say so ana o ka say ana o si yo ate akeke o si da mate ma me nya bio metna me so wanchen okay ti sasa wo sua adwuma na wo to school ne so sasa obeto school ne so yo nyankopon ya adomu a edajuwada fa akoda no bra awa isa samo ai na me kwa bodo guy ba ko ni me kata na pa me se nkandura ko anka bo frame me nkandura na ajunu ka ma ko me de ya me kai na ya the final nyankopon ya adoma adjuwada fa wo ba no na wa ka ho bi na bra na ye hwe de betumi aye ayene wo de sa me blast o pa because oh dabi de madam hello me say fa wo ba ne bra oh mama metimi aba mintimi ma eye simple metimi aba fa akoda no bra mate metimi baba ka say hello me da wase me da ase wo tiri na ye ani police din no anam ne nsa so ma wo bua ma akoda ye hu no sergeant agbotadua tadua wo okay edi no sa na work at so menye se bia mabo metim eni say ma ene no na me say anya padua sergeant abotadua abotadua na ba ko no de hemenyo there's two name but formerly called Brofunu na mekan Franklin Homenyo ana home sinin me traditional area Anglo-Gan district the Volta region but work at the Jubilee House Accra finally Jesus hey posted no oni won kana me ma ho ache papa ka be mu achire
ya ba na baso e kire se enam ne basa so e na akode ya wayire yi aposifo no bi bo adwuma osan yo hene aha nti onya nkodi hene ne efe no Franklin Homenyo but say no ni nkonwa dini e de eye agbotadua Homenyo oye sergeant ya oye adwuma e wo Jubilee House Accra ono na buaye enti woya papa ye be da wase ye do be ba be gbo wa baso woya bone nso a ye beka sa police ni we ono nko bi aba ana onom laka ana won tutuo okay embonipa okay nyesa nko koche won ko beku wo mo okay let me flip back to the asemi aye case na papa no asem a wo ka say o me dia me bisa no ba bia wo kra no a won kantimi yi mani ma no minim sa wote fa ba no bra so sa nanga say abaya 16 years wo fa no wo as a father no wo amfa na nkwatena wo nchen de bia se wo adwuma wo ba fie etiani na amfa akwada na nkwatena wo nchen ma na ntina wo nchen na wo ankasa wani nkwa ne ho ye ka batiti a we ya wonsam ne ya ne ye kayo oyema papa we ye ka father dey won ka ho onni bi ya de banda to no so enya wo ne se wa di twe okay na wawo oh jam and so no I'm for some say birthday no but anya hwe me kan hwe o na de birthday no obi ni oyema oh me Jesus we ba wa say lady we ba ye ka father dey won ka ho wo se me hwehwe me ba no a me hu na me yi mani hwe edumre bi a ho enu ti na aba wo ho aba e di bonipa ye di bonipa kwampa so ye di tenetene akoda okay wutimi wo ba aba ya wo se wayi wani eti sakola na se ya eye wa mini papa fo bebi omo na omo mama na tie se wo mo kama na yiri wi wotete ne ma di suro ne an popo se nkola no na wunu aba na wo de na akwa no se obaya oso won we afa na kola no onya hunu kwatie di fe no obedi mo afa no obedi pa okay we han ko fure guni sa ne nchese waja yo there no pass no na kwache no obi na good Samaritan bi na ebu aye entity ye hia awoye tete akoda okay ma aka 1 minute na menko Pisolo se mi bisa sa adai nene odi asem wo hye be kon Pisolo se me tisa se de ne wo hema ho aye fei na ho na de ko e be bo udua o ready your comment you me busa question say okay issue yi sa akura je when be report when as na ni aye ntoto be report de here akura na wayera no when be report wa me pese me is the father yeah papa no na be report no yeah say until you maybe ase wo yira idea wo hu aba be report but ne kasem say na osika say de ase de bibi am nyoma nsheda mfa no so I'm asking say na nyoma nsheda mfa ho a wo say irresponsible sa na wo say bi wa no kasa sa asem kitu abi we na mo yama na ye kese e ho no cross says a lot yeah asem kitu abi ne de wo ba na ira na ya asem kitu abi and I shouldn't have brought it here oh how there because I some kitu abi there maybe I saw nka bi abeti handle no in your own way but what ba na wo hu results bia ene wo ye gina so aka ye fa so de tufu a wo sa gina mantra toto I can say what is that okay Memo tutu amame okay ka wo beka so papa was incompetent father okay incompetent father bema aja one unit in my and incompetent you go incompetent mind like this no okay omono papa say no krampo no on deserve senka owoba emo akra so onya bi we so nkan no so nya sa wo ma oba no te ha na ye dia me no meba that is with a statement okay asam ketua we na mo ya ma na ye aba aye tonkala wele Yabi oba Nhyira FM ano ya wo ba ncheton ye tonko bi ye ka ye ton asem okay enti wo de bankwa de ebedi okay enti se what media ba ha na ka se asem ketua we na wo ba na ka se wo ba no abaye dey
na bi nya say oba here na say won fani tio na nya sa. Sir, I want to put you to this man say where you asem ketua bi dia ne abakola ne pranhwe na otwe no ni hu bi akola no pranhwe ne akola no oye no because as a responsible father a knowledge strong father with an exclusive father with a thinking father with a bright now when I got a man on the to say I did through house. I did through house. I've been to man said the man see a catch. That's why you more one. Dear crying was a dear any more. I was a dear bay. I dear no into my question. You are not a can. I want child. I dear no was sexology. No custom. God have sexology. The woman no Andromeda. Okay, and there was sexology. Yeah, Andromeda ma hu ye and a fen Andromeda. Okay, and no woman. Then a D and the back. Free wadwinim. Okay. I'm a wadwinim slow put down. Okay. And I before some of them about that form no on cobanch da webo. Okay, omoyen and passo na banch da webo. We want to say no fried cream. When you say fried cream other some oban better than Katani se wa ede. Katani se wa eno ni a Ghana flag. Da be katani dey say no your first shoot. Okay. Into was start here after no be you free. You think say why? Only free. Katani so. Okay. So we are no boa for chiri. No cause. We no akwaya I to say bareback. Ai. Bareback stand up. Bareback. Na for dia kenyina ene say abaya awo adwuma wo ho wo babaya pa mo ani nkwa no ho obi dia no aboda me a odina ba ha wasad na ko radio station from afedi odire ko central police station enti wo baba fa ni da hotete wo ba wo ba time anya sa obi the seconds ebe say wa de no be kwa anwan ne atepa be kwa anwan hiridi anwan wadi fa so no na koyo so agi say ta afa ne na mo eti ya bani say na se de nsam no basa yesre eyeni da ho na ye kan wasem edi acho yo ashafo ne adofo mame sanso mama kwa abasa mo jebre na ye twa ye ho kokoshe video kotie mu nsem ebaaye na enemofra ba aswoden utu omofo a na mo poso mo ba bi de kirew tesa wo abaaye na yew se wanwo a na yew ni onya ya mpani open sonso a wanya abaya kama wotumi akwakwahye dem ema awofo no mo echin ehwehwew enti so wodwen ho se be ma yi a wokwakwahye ne dem yi owura hoi na otwe sekan ana se otwe bibi edi pra wa na se oje wo kra edi fi winsem a enka wo kokasen enka hwanpo sa bre no wo be den kra na wakwakyerekere wonsem kra de akere obi yetu na mo bi a yendwen daache ya fiti ya ne se ne yakoma kire ya na se ne ya adwen kire ye no eno na wose yeye mumye nhwe ye o mumye nhwe ye yetumofo na se muntie a mo be kwante ade tofo antie ni owo mati kopo ka o mabofo no abo wo mo ho na ya na mo pese nye kwa munnwen daache obi presa wo daache besi wiye no na mo so wo pre be ma wo pre kote ni kemu kwadu ya na mo ni je ho na wo hye bebi a no omo be ma ne de ne ekokoshe ya we de na kire se na no obetumi ahyew de na kire se obetumi ahyew hwedan ya wodem wo hye dem ho no ma eka bibi a kirew yese kwatere kwa so obefra wontoma ya ati ne din umu wo na kwatere kwa wo si den kokofro bi ntoma hwe ba branti de na kire se obetumi ahyew ama wo da a kire se wiye wotumi ase wo bre akwakwahye be ma ho ama wo fo no na ebre yefentu ye hofo ene ma ya aba emema ne mpodi omo kokora anyinsem bia eni omakwan wo oba na wo kon wo na nyinsem bia pie mu a wo na wo ba bebre ena be ma na obetumi akase waje obetumi akase wan de onje uni se bia wontumi nka hwe enfa nhwe no enti mumye enfa we ntu ye hofo bibi ba ye ne bebre oja wo sisi a nyinsem na aba besen wo kon wontumi nya hwe
ukoyi egu anasa ukoyede untumi nya hwe emfa ho ti mo miemfa we yemfa ntu ye ho fo aha na mede wusi yemfa we nya futuo na yemfa ntu ye ho efo yemfa bi nso ntu afoforo nso efo da se na ebe san so de hyemu e wa ha bi mede am gye so ene nana akosua adepa ha so ye emergency Ghana TV da se na ebe san so de hyemu e wa ha bi makrawa na madawase